Pemirsa pemerintah daerah Kabupaten Tabanan ngelintangin Dinas Koperasi dan UMKM. Roh mangkin kantun ngelasnayang perancangan untuk ngebentuk koperasi pertanian. Ring sejeroning kedadosang pilot project inggih punika mengenah ring Desa Gubuk Tabanan. Kuentenan koperasi puniki kaaptiang sideng wantu petani antuk ngadol hasil pertanian nganggen arge sane nenten mocolang petani. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Tabanan Dr. Andes Madiasen Latarang pikobet sane kaarepin petani inggih punike Ritat Kalemupu ipun ngadol hasil pertanian langsung majeng pihak ketiga tur molihang arge sane mudah ngawinang petani makang. Sesampun mabeli bagan sareng Dinas Koperasi Provinsi Bali, wenten konsep sane kekaryanin koperasi pertanian, saning wantu petani, mangda molihang arge sane deg-deg. Ngenenin indik pilot project ring Desa Gubuk pacang deg-deg. Ngenenin indik pilot project ring Desa Gubuk pacang nyayubin hasil pertanian saking tetiga subak, sane wenten antuk jimbar satak siada sesiki hektar puniki. Koperasi Pertanian Inucap nenten wantah ngawi gunayang hasil pertanian nanging taler ngwantu antuk ngusulang wantuan piranti pertanian pupuk miwas serane sanika buatang raris ke tujuang ke Provinsi Wiaden Pusat sejerning wantu petani ngeruruh pupuk selantur nyani sahe ngemasarang hasil pertanian ipun. Puspawati Bali Pos Nguningayang.